Tere, mina olen Helen Piin, Sotsiaalministeeriumis soolise võrdõiguslikkuse nõunik. Ja Reet palus, et ma täna räägiksin natuke sellest, et millised olid siis Sotsiaalministeeriumi esindajate sõnumid või Eesti riigi sõnumid seal samal naiste staatuse komisjonil, millest Pille andis väga ilusa ülevaate. Nii. Ei olnud õige ju? Siin. Nii. Eestist lisaks nendele, keda Pille juba mainis, kes Välisministeeriumi poolt esinesid, oli Sotsiaalministeerium ka võrdlemisi hästi sel aastal kõikvõimalike osaluste ja pöördumistega esindatud. Nii nagu ikka pidas delegatsiooni juht, kes oli siis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, niinimetatud riigikõne. Lisaks osales minister ka sellisel kõrgetasemelisel ümarlaual, kus räägiti naiste tõhusast ja asjalikust osalemisest avalikus elus, siis samuti kõnega. Sellele lisaks osalesid Signe Riisalo koos võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteriga ka Euroopa Liidu ministrite kohtumisel, kus siis keskenduti samuti sellele, et milline peaks olema selline soosiv ja toetav keskkond selleks, et naised oleksid rohkem otsustus- ja juhtimisprotsesside juurde kaasatud ja seda just eriti siis COVID-19 pandeemiast taastumise võtmes. Ja meie ohvriabipoliitika juht Kristiina Luht osales sellisel interaktiivsel dialoogil, kus räägiti siis naistevastase vägivalla vastu võitlemisest ja naistevastase vägivalla kaotamisest ja seda ka just eelkõige sellises avalikus elus ja juhtimises osalemise võtmes, mis oli siis selle aasta fookusteema. Kindlasti osad teist said ka seda kõike jälgida online'is, sellepärast see aasta tõesti oli kõigil see võimalus päris hea. Aga kuna kõik tõenäoliselt seda teha ei saanud ja kuna selline riigikõne võtab võib-olla kõige paremini kokku need sõnumid, mis meil edasi anda olid, siis ma järgmiseks, kui õnnestub, lasen Signe Riisalo riigikõne, see kestab 5 minutit. Ja kui on aega, siis ma võin veel lühidalt muud, vist ei ole aega, ütleb Reet, siis see selge. See riigikõne on inglise keeles, ma loodan, et kõik saavad aru ja kui ei saa, siis pärast slaidil on põhisõnumid ka eesti keeles, et seda slaidi ikka kiirelt saab siis silmata. Kas ma pean kuhugi veel vajutama, et ta käima läheks? Alla. Excellencies, distinguished members of the delegations and civil society. Estonia aligns itself with the statement made on behalf of the European Union. 2020 will be remembered as the year the COVID-19 pandemic hit the world, putting all aspects of life under significant pressure. The consequences have been especially severe for human rights and gender equality. The global lockdowns exacerbated women's already unequal burden of unpaid care work and increased gender-based violence. Women leaders' effective and considerate response to the first wave of COVID-19 was praised last spring, while this motivated calls to include more women among the leaders. Today, less than 1 in 10 of the world's heads of government are women. Violence in all its forms has a detrimental effect for women's meaningful participation in public life and decision-making. Thus, the importance of eliminating all forms of gender-based violence, both offline and online, needs to be universally recognized. Empowering women, promoting gender equality, ensuring access to sexual and reproductive health and rights, and debunking of gender stereotypes has proven critical in preventing violence against women and girls. Full participation of all women and girls in public life and political discourse is crucial for other kind translating their needs, interests, and knowledge into regulations and institutions, and tackling violence against women and girls. This also applies to conflict situations and peace building. Estonia, as a member of UN Security Council, strongly supports the full, equal, and meaningful participation of women in all stages of peace process. Today, Estonia is the only country in the world with both a female president and prime minister.
With a currently gender-balanced government, we have made a great leap forward in enhancing women's participation. Our work is still not done, as we are yet to ensure that women leaders become the new norm and empower women to participate in greater number in parliament, local governments, and to assume leadership roles in public and private life. COVID-19 pandemic hit hard to service industry and put a strain on educators, carers, and medical personnel, the fields mainly occupied by women. The pandemic has vividly illustrated how segregation makes women vulnerable to disruption and crisis. For empowering women and reducing segregation, addressing negative social norms and stereotypes, as well as alleviating care burden is crucial. An efficient response to domestic violence has been a priority for Estonia, and we reaffirm our commitment to the implementation of the Istanbul Convention. The provision of assistance to the victims and survivors has been central to our recent efforts. This has led to a notable increase in the availability of services for the victims of violence. Prioritizing the accessibility and availability of assistance to the victims and survivors of violence as ensured and uninterrupted provision of these services in Estonia throughout the COVID-19 pandemic. Colleagues, our efforts should be directed at the rebuilding after the pandemic, ensuring that we build back better and do not let the global crisis jeopardize what we have accomplished thus far. We should use the opportunity to accelerate our efforts of building back after COVID-19 to achieve a more gender-equal world, including through the Gender Equality Forum. Thank you. Sellesse slaidi enam ei lähe, aga ilmselt need jagatakse, jah. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et kui kellelgi on huvi veel, kas Signe Riisalo kõnede vastu, mis on mõlemad, nii see riigikõne, mida te nägite, kui ka see ümarlauakõne, mõlemad eelindistatud, kuna oli virtuaalne formaat, siis neid saab minult küsida, samuti saab neid pöördumisi kirjalikus formaadis minu käest, et siin on meili aadress. Aga aitäh! Aitäh, Helen!